Merhaba. Assalomu alaykum. Подписчиками канали Moshin Bozor TJ. Toyota Corolla соли ба 2006. балонҳои мошин дар ҳолати хуб. До'стон, балонҳои мошин. салони қафои мошин. Mana in намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. چهار электропакет, сидени лифт, коробка механик, خریدارای نخ باشن باز آمده از نزدیک ببینید دوستان. من معلومات میتونم мотор 2.2 سه‌جوشواری دیزل نقشه 92000 گفتم باز معامله میشه. دوستان عزیز اوپل سیدان FK سالش 1995. بهانه‌های ماشین در حالتی خوب. دوستان این نمود از قفای ماشین. داخلی салони ماشین. коробка механик, кондитсионер, мантифон ҳамаш ҳай. خریدارا باشن مرحمت کنید تا آمده از نزدیک ببینید دوستان. мотор 1.6 سه‌جوشواری газ бензин техосмотр утилизация ҳамаш 100% буда аст. нархи 50000 сомон гуфтасам боз муомила мешавад. Kia Sportage соли барориш 2016 мошин вагон. این نمودی بالان‌های ماشین. من این نمود از قفای ماشین دوستان. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. салони пеши мошин 4 электропакет. دوستان عزیز коробка автомат, старт стоп, монитор дорад, кондитсионер, мультирул, полный наворот. دوستان خریدارا باشن مرحمت کنید تا باز آمده از نزدیک ببینید. мотор 2 سه‌جوشواری دیزل دوستان нархи 175000 сомон гуфтасам боз муомила мешавад. Opel Bechka соли барориш 1996 دوستان. این نمودی قفای ماشین، یعنی بگاژ ماشین دوستان. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. салони қафои мошин.
دوستان салони пеши мошин, коробка механик, кондитсионер, мантифон ҳамаш ҳай. Кор мекунад кондитсионер шако? Кондитсионер نیست. кондитсионерش не бас. мотораш 1.6 سوزشواری газ бензин. телефон барои маълумот 876 62 00. Hyundai Avante соли барориш 2014. ранги мошин сипсиё дӯстон, баллонаш дар ҳолати хуб. ба ин намуди қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. салони қафои мошин дӯстон, салони пеши мошин 4 электропакет, коробкаш автомат, старт-стоп, монитор дорад, мультирул. хердоро бошам боз омада аз наздик бинтон. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. телефон барои маълумот 92 777 99 33. салому алейкум, бачаҳои канали мошин бозор теҷи. Hyundai Santa Fe соли барориш 2014, мошин вагон. до'стон, баллонаш дар ҳолати хуб. мана ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. салони қафои мошин 7 нафара будааст. салони пеши мошин 4 электропакет, мультирул, автомат, коробкаш старт-стоп, монитор дорад, полни фул дӯстон, ҳамаи наваротош ҳай. херидоро бошад биёйтон, боз омада аз наздик бинтон. мотор 2 сӯзишвори дизел дӯстон, нархи 160 000 сомон гуфтасиянд. ин шуда шудааст нархи. херидоро бошанд биёйтон, боз омада аз наздик мошина бинтон. телефон барои маълумот 808 92 00. Kia Sportage соли барориш 2014, мошин вагони ранг серебро. баллонои мошин дар ҳолати хуб. ва ин баллонои мошин дӯстон, ҳолати ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. салони қафои мошин дӯстон, салони пеши мошин 4 электропакет, мультирул, салон кожа, коробка автомат, старт-стоп, монитор дорад. херидоро бошанд биёйтон, боз омада аз наздик бинтон.
мотор 1.5 сӯзишвории дизелрахӯда 6 ҳафтагӣ сахта мегаштааст. нақши 140 000 сомон футосиям боз муомила мешавад. херидорои нақд бошанд, бейтон фурӯши мошин тезтар мефурӯхтагӣ дӯстон.